Kimwe n'ahandi ku isi, urukingo rwa COVID-19 rwasanze mu Rwanda hari amakuru y'ibihuha abaturage bari barufiteho. Ingero za hafi ziratangwa n'aba bamotari bahawe urukingo rwa mbere. Aba baravuga ko mbere yo gukingirwa bari bafite impungenge zaterwaga n'amakuru bumvanaga abaturage. Icyakora nyuma yo gufata urukingo rwa mbere ngo ubu bameze neza. Ko nka bwa mbere bakidukingira baravugaga ngo baye telekomande, ngo bazajya bakuyoboza telekomande, baravugaga ngo ntabwo uzongera gutera akabariro, baravugaga, ariko ni ukubeshya rwose. Nge nihereyo ku buzima bwanjye numvishe nta cyahindutse mu buzima. Amakuru y'imuha yavuga ngo umuntu yakingiwe ngo baramuyobora ngo iki, bakavuga ngo ujya kumara iminsi 2 wararembye, ariko rwose kuva naruterwa n'uyu munsi ubuzima nari ndimo nibwo nkirimo n'ubu nta kibazo rwose. Nubwo u Rwanda rushyize imbaraga mu gukingira abaturage barwo, ku rundi ruhande birashoboka ko hari n'ibihuha byinshi ku rukingo bikiri mu baturage. Ukurikije uko Ngendahimana Reveriye nawe wahawe urukingo rwa mbere abivuga, harimo nk'uwo twigeze guhura gukora ahandi hantu bamukingiye, yewe niwe mu rugo bamubwira ngo ntazahagaruke ngo azanye corona. Imyumvire rero iracyahari. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda nawe uherutse kugaragaza ko mu baturage hari amakuru y'ibihuha ku rukingo rwa COVID-19, ndetse usaba leta gushyira imbaraga mu bukangurambaga. Ingabire Marie Immaculée uyobora Transparency International Rwanda arabisobanura. Minisita twe gutanga ubutumwa bwinshi burenze ubwitanga. Hanze hari ibihuha byinshi ku nkingo, kandi abanyarwanda twese ntabwo tujijutse ku rwego rumwe, hari n'abashobora kubyemera. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zo zigaragaza ko zidahwema gusaba abaturage kwima amatwi amakuru y'ibihuha ku rukingo rwa COVID-19, ndetse kuri iyi nshuro Minisiteri y'Ubuzima isaba abahawe urukingo kwirinda amakuru avuga ko uwakingiwe biba birangiye atongera kwandura COVID-19. Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel mu minsi ishize mu kiganiro n'abanyamakuru. Gukingirwa urukingo rwa mbere ndetse n'urwa kabiri ntibikuza kubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19, kuko urukingo rwose wabona ukabona inkingo ebyiri, icyo bigufasha ni ukwirinda, ni ukugabanya ibyago byo kwandura COVID dukunda kwita ngo y'igikatu, ya yindi ituma ujya mu bitaro ndetse bamwe muri bo bakanapfa. Ibikorwa byo gukingira COVID-19 mu Rwanda birasubukurwa kuva kuri uyu wa gatanu tariki 2 kugeza tariki 21 Mata uyu mwaka, ahateganyijwe ibikorwa byo gutanga urukingo rwa kabiri ku bahawe urwa Pfizer. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko gahunda y'urukingo rwa AstraZeneca izatangazwa mu minsi iri imbere. Inzego zishinzwe ubuzima zivuga ko kuba umuntu amaze guhabwa urukingo rwa kabiri akomeza gukurikiza ingamba zo kwirinda COVID-19. Daniel Hakizimana, Flash FM.